Pevačica Goca Tržan, čiji se bivši muž trenutno nalazi na imanju u Lisoviću, danas je po prvi put progovorila o svom ulasku na farmu. Popularna pevačica Goca Tržan ovih dana promoviše svoju pesmu 21 gram, koja je posebno pravljena za radijski festival. Gostujući na tom radiju, ona je po prvi put progovorila o natpisima medija da će se i ona naći na farmi. Da učestvujem u reality show programima, naročito sada, neću sigurno, jer imam dete o kome brinem i meni uloga majke ne dozvoljava da budem odsutna duže vreme, rekla je Goca Tržan. Međutim, ona je između redova u daljem toku intervjua potvrdila da bi na 2 ili 3 sata mogla da uđe na imanje u Lisoviću, što je sasvim dovoljno vremena kada su u pitanju dobro poznate žurke na farmi petkom uveče. Na 2 ili 3 sata naravno bila je zagonetna Goca Tržan. A šta vi mislite i da li podržavate ulazak Goce Tržan na farmu? Oglasite se u komentarima ispod.